Rap huwe Ngut ki kena Samla kelayok ban pediang ya ke Jingpynskhem ke Jongki ben hakan retorik beran jemang arajar arpulai ke belak penlong hasin Dominic Savio Church ke badan Nongrah. Ya ke Mas Jingpynskhem lawan ban kenya the most Reverend Archbishop Victor Lingdo ubadi Archbishop ke jalan yang bak Shillong. Harkat ke jingan lang Father Francisco but Father Justin ke Missionaries of Charity ki paidunget jeng ke balang Shillong Nongrah. Haga Mas u Archbishop Victor Lingdo ulaseng lakentu ya girunget kamtam ki kon Samla ki basyem ya ke Jingpynskhem ba ki dei benyaisa ha ke jinget bat kum ki kon ke balang ki dei banya ha ke jingting burom yu blei Ngi pediang sekom hai di Archbishop ini jeni hakari balang sinong jeni kabalang sinong kalau lek sekom kalau pengkrek kini kena Samla kini kai ki bebido bakin pediang ya ke sakramen Jingpynskhem bat ni sekohun bat ni sekomen Babi lah mulai kepor, berkedor kami, bandar kebelang sinong ini nak pentang ini kam servis keban air ini sakramen bah kikon Samla jadi video pediang mesti berkui kin solong dah sisa disipai jom Kris. Kekerken rupa berukut berumen sebakun. Amen. Rajin sebutrai dan berboreng kat pati. Konmen kupara, jom kubur bagi mungkin nombor. Kenang belum kelakar benanyam, ia kecing maya berput. Ngaplah, outlain konombor baru. Berarti konmen kupara, bangun repot siputnya. Dah kecing perhat, kecing kekam, pada kecing lekre. Dah kecing lepanap cuma, dah kecing lepanap cuma. Dah kecilnya pernah berkerai cuma nama kata kerpar kemaria bakut kebayar isra ketai soti ya kerana pakai rukut pada pi konmen kepala menwai nak berkata cuma how try play cumi play pada bor baru disney ini anda lamak daya kipop cumi onelam ini baru syak kacing bom cukup amin. Idwai kerpang berplay nagabantakan kebalan sinong berkubai bakira ke si Jong Dominic sabya kuat Nongrah Jongki Idwai yang takinong trebalan kiramba bi kerot kinong kemi kinong pa ikon Samla kinare kerpang kidi kibanyo ia kersakramen Jingpynskhem Idwai kerpang kuayar Idwai sutengah kena duan kiling jawab kirumyam ifadar kisistar menenangi beragam berkuter pamyaki un pencana yang ikum kacing peni jong keburam cemu da kabaus ngau bhabat sapot jongi dau try cemu just press kun jongi o bay basan syarkat batme ha kacing long kubai jong men sim bakut o blai judam la judam. Mesim utrai ublay udan hangar, nama utrai lapan selai yangar, banba yang berkubur bapa syaki baru, ulapha yangar ban spain yaki balal wet kadon wet, ban banba yang kecing lai loy haki koiti, bat yang kecing pelai haki belasyak set bendi, bat ban banba yang kesnem jom kecing sebon utrai, bat yang kesni jom kekpur ublay jongi ban pentingan yakito barok ki basnusi ban ai hakito ki basnusi hasion ban ai haki yakapan snget hakajaka utpe ko umpniang kajingkan hakajaka ki umat kajantuk kajingero hakajaka kamansim botolor Henry yapi on court ki lendo utrai bat kibriu kin sayakran syafam jongpi kum ki menteri beli jongi ngan saai bainam yaki dasisha bat ngan sayate bat ki kajutang bane junam yaki kuon kiksiu jongki on sa itu hapadeng ki jai kanriu bat yaki kuon ki kiti jongki hapadeng ki jai pai kanriu
Barak kibai yoi yaki kinsa kubur yaki bakilong upai benriu yaki ba utrai ulang terku. Kaktian Jong utrai. Isau mo yau play. Ultrail don rekat batring, kacing pulilan ka gospel bakuit kat kumudukas. Taurong hamid utray. Hak atakapot, Pujisu ulalet sa Nazareth. Hak kawalang pensan, penramba iau. Bat ulalet sa kasinakop, kung baujule hakeski sabat. Bat ulayek ban pule, bat laay bau yakakita, jong nongya tulupa isaya. Ulat liet yakakita, bat ulat shem yakajaka hakaba lato. Kubensin jengutrai uton angga. Nama ulat pensle yang ban yala. Yakak kubur baba haki batu. Ulat fa yang ban pentna yakat cinglai lut haki poidi. Ban yakat cingipat biang haki bamatla. Ban penlai lut yakito kiba sha ban be. Ban pentna yakat snem bat diang pun jong utrai. Te ulatli yakata kakita. Bat ulai ai no yakaha unong suman. Bat ulat song. Bat hikmat jong baro kibaton hakas sinako kilapet syapu Jong. Kunta ulai sedang bankren haki. Menta gajgi yakane kacinto lapirulong haba yosnu mapi. Baru kilayaro yau bat kilasno so jingmut yakit kiensta kibalami naka sentur jongu.
Ka gospel Jong utrai Kecil kulai ipi berak seberang besar. Hakani kamian pada kalau kamian kebakam kerpan bagi ikut samla bi ini kira penkre ini banlong isipai pres lembaga kani ke sakramen Jong ke Jingpynskhem kira penkre hai ini kani ke sakramen kalau kerpan bapinien saki yang cisu nangishma Menta kami berpindah yang sekiu cisu, dakatur bapu jopi, dakariam kebay tenang, dakapuram akor keskipri juplay. Tikini dikilat banyak sekiu cisu, nangge shikmat pihak yang sekiu cisu dakajim jopi. Nama pinci dikabapa berkentai dikabasniu, kata dikajimkwa jang luat juplay, kenang banai di musim akor. Banduk lah bandung hoi juk lei if jok ni perke. Jadi kami tungin pet if kam jok bersih berkuat. Nama kisah yok pediang yok bersih berkuat hak GM jok pi. Nengkong bersih berkuat pun ai if kebor kajian terlila. Mereka kami dia terlikat ni. Mana por balasan sedang kemas internet kirang ba Krishna Samla bater Nang no iyo ikabot trong yang tinggi tali na kabot umasya bakot. Lada dipulih kitab Genesis lanong kanway berapa kita lanong Grand Japan kita inong Babylon kita tang way ketin ng kapot da jayu isarong no kiao tongin tayo mat babel banyakop pagkabot sa ublay na pala 1 year Ban penkulma ni ketin joki, tang we ketin kip sutoshu iwi pat. Nama balai kecik sarong. Kabaran kecik sarong, anam dan kecik sarong cimut AFN. Wana dade kecik ketin bro. Henry pat hakasi jok Pentecost. Ladang puli kos kikam jok ke pusa ari we. Kipai baju keleng kibawan wasngap ika cikran Petrus baru isutunut kita kipai kipawan keleng kiwanai Partia Media Elam Mesopotamia Judea Cappadocia Pontus Asia Phrygia Pamphylia Egypt Baghdad baru dia telilang dagapor yuk telilang Kabor umersi bakor. Nama kata umersi bakor, udan kabor banyak te song lang kawai. Pi kesabi jokani ka balang Nongrah. Dapat wa bandong ke bayat ni don kam kabor umersi bakor bante song yapi. Ikanat kapitli yapi rohani kelapcina kini kedaran tulisan. Dakabor yuk lalai kini kabor umersi bakor. Long kita tuai masih berkot ban penitni pi kawai. Kemaaf, masih berkot oi bor ban ai jin shilur. Kan mau bau ki apostol hadin ke jimi patu Yesus. Kela long ke patmai Petrus long ubri patmai ikam jok apostol saupra. O Petrus baju ting put. Banalai Yesus. Bating ya kicu. Hadin bau Yesus lami pan dengan jinia bayu pediang yang mesti berkot. Ulah keren yang kipat pak karo. Dah kacing shilur. Hakacik keren cemu lai hajar nur ki balangit lai ai baptisma. Nang no yo ai takapot jangan shilur. Na mesti berkot. Perkesan ini niru kami kacing shilur hakacing long kestan cumi. Kini ikut samlami saya yang mesti berkontraksi jingshilur bandian sakit Yesus. Ban keren cipang Yesus, ban elok cipang Yesus. Kepalai, kenal mesti berkut Bible ini bangun kita shirhem. Ladang dan mesti berkut Islam blank. Ma, shit crack Islam blank. Ma, pitip agak jemut blank.
dak le ti sha snom badon tikaro na sini ni lai shamat bat si shamat ke menu pinti yang to tiang brun lom lam dia lam muslim ko ilom tiang brun bat lom lam nuksai ti anut Kristen Jong Jisu hadin bau Jisu lam pat maki nak try bagai ulayam atep tertib syu ili paino de Jerusalem badan cakap belai syaga syapoi mau cakap bom dan belai mentai syu le paino cakap baren hadin ti uri pulau lakren kenya ayu dia keren ayu oh tangkap pi baktiap ni belajar jayu Yang Jisu Nazaret belasyak hitam, belasyak latep you. Ila kerai bersodong play cengi, ulahilam cengi. Utawi pulau mor pidang kiba ski bansun tu. Ula patai ki nadu kejutan barem jutan matamai, nadu kitab Genesis sudah bekut. Anla puai ada maus. Uni pulau kita kiamu yang sana bani. Nama kalau yang reng, lalu teori pelawasa, ulah jauh ulah sakit, ulah penolong dari Kristus kuat, ulah kediak pu wong simbang, kediak penolong kami cengang, manum tay tiga anak kila syekhem lupa berkena teori pelah, mai teori pelah, utrai Jisu hi beradab ke mesin kuat, dia mesin kuat, ai bari iman syekhem. Badai kita melatih Jingpynskhem nama kita mesin kuat kita syak nak bantuai kita berkeren berkata nama kita mesin kuat ini ni kapalan cini kita mesin kuat badai Jingpynskhem kebasang mesin kuat ai bori bantuai siapa kongsi nongkorek ai ladang imdan mesin kuat ke Jingpynskhem cini kalong pejak ha nim kuat tempat buai terkadang syaban buai ni layu ni syat buai mesti berkuat syat buai mesti berkuat ban pan bor mesti berkuat ban ai bor terkadang hak cing buai ni ninut ban khot yo blame pa apa ko pa dan bor mesti berkuat ninut ban khot yo Jisu putrai kenal ko blame ni bor mesti berkuat ladang dari masa berkuat ini nampak akar kuda. Nama kata tundak dan masa berkuat hak cim juni hak pot bagi tuai. Nama kita kapat tuai mat pot. Kenapa cik tuai ini nampak badai EFM. Kebasan masa berkuat ai bol ini banma. Banma iki pot juni. Jika basam tiap kalian mah nam berjerang dia mah dalam basam tiap kalian. Kepala penyek pelayat pasang tiap no, pasang tiap apa sange no hiru nama apa namusyak pasang tiap no. Dan kebasan kelong kacim kebasan kelong kacim ma, Jisu anda lami pa de kacim ya, lapa katway ngot, wang mo kacim sukapi. Nang tawang mo, yaki pop jono wapima lama, yaki pop jono wapi persa. Dan kepoceng nula lama kapanan cumi ikipop pisang kebor mesin kuat Gospel Yohanes atau Archulai yakipop jono pima lama yakipop jono persa nama kata dan kebor mesin kuat lama la aji sep intuai la syai kesini kapanan cumi kapu bantuai baru aji segi bantuai kecil sep ha pok manipur ha percaya berdoa hak state cengiru ni isya kai jingja ladang dan mesti berkuat dan bersama yang menyeru lek kepaman amagata buai mesti berkuat bangun ai ni kepo jok jing sep bak jing ma pi kan ta ya kepo banduk em kum tikon badai loi jong play pi kan ta yo saita ba jok kepo ban jing syukon pi kan ta ya jing ai pi nya thala bro kapentar kapar ko chuparna chopi ngi pinge ku play bo dan bo bro nom tau kapene bat kendau pinge yo just stress kon maman we chimu utrai chani yabla khane ko bariya tati
la syatana penayu, maya perhatianku, la mipan kemaya, manusia meta kemon jauh kupang. Hingga yang mesti berkut, utrai no ai jingim, balayar alor ke apostal kasih Pentecost, berbanuan meta alor jumpi, hak sakramen jong Jingpynskhem. Hingga hak balang kene berkut, hak jing soloket kut, hak jing ma digipot, jimi pat kedo, bat ke jingim bom jekut. Kene ke jingem jungi, kene ke jingem jong kamalang, ni sel sarong, ban plai kene ke jingem, how Kristu utrai jungi. Mencapu nak konjibnen pendai di Syedem, indot kecing buai bekat pam dalam tajam kini kibanyo yang kecing Jingpynskhem pendai di Syedem, buai bekat pam tajam pi. Hei yang mesti berkut jemu, ban Jingpynskhem yang kia kecingnya, bakin Islam yang pres upod jauh benai, buai kini pun cercan. I request the priest to come and fight. Kau pagi try kan rat cumi Yesus Kristus. Mela pelajari ini ikon nak apa? Jaga bagai Mesir berkuat. Jopari Mesir berkuat cumi. Bunyara untuk yaki. Doa yaki Muslim kajistan bagajing snoto. Yang Muslim kajing aibot bagajing shnot. Yang Muslim kajing tip bagajing ruplay. Bang terpendap iki, dah Muslim kecing ting play, dah pres utrai jongi. Amen. Tentia, terpendap santri syajak utrai. Tapi, syajak utrai.
so kemen mesim so klein biang so samla biang ini sam ye pilele samla biang dengan play di yang play palang kiba nak pos ko di khot subhaya na te ini ye pi baro play ko kui pi long berpot pe yai ne ke jeng Kristan tu ne bai ni ke pa put sim ko amen play kena ke pa de yemin ke ku ye ke Barang kaya enam tegak dengan si borong jadi kuat samla jadi kapalan sinam barobai. Ayat ni okey nora jingpan jingtiang kalau preban preo, but crime kecingnya jika men kecingnya. Ipani kani dah presu try cumi, maka jika kuat jam preban bopa, kalau si mukoi kuat kerja ipi baro. Amin. Tuh, tahap ketiga.